O le aso tamā ia ua tātou masani ai, o le aso e aveai le viiga ma le whaafetai i le atua ona o mea matautia, o mea silisili ua ia whaia i tamā Tutoatasi. Pei fo'i o tātou le mafuta, lea sa tā ua e whata, tātou le mafuta mo tātou taitai, le tamā apostolo ia a safo ia marfaretua. Ia pei o la ua ia o tamā e tatau ona ave iai le tātou whaafetai ona o mātua whaaleanganga o le whale, i le foafoaina, ma le tausiaina o le tātou soifua, ma le ola whaaleanganga. Whaafetai fo'i o tātou mātua po nei mātua mātutua i tamā mātutua. Sunga ia pale, o sa'u, tofilau, muripola. E iei taimi e le toe vaai ai e tamala iti ia leo ngā tūpulanga nei. Ai o so se mea iai tamā mātutua nei po o ulu sina se i tulou. E iei le mamalu. E iei le... E pei e si o mia e se mana. Pe a iai soifua mātutua i totonu o se kalesia. Totonu o se ainga. Ma sani ona o talanoa i se tasi o tamā o te fia tele ai o atu i se lotu po se whaapotopotonga po se fono o iai o tou mātutua o nei langona lava le mawhanawhana e langona le oli o no o iai nisi o lo whaima waainga ma tau te waai atu iai ma pu e mai ni mea tāua e whaaua wai le sāwalinga i mātou ia ngā sorosoro atu. Pea fo ilai ta mala iti o tatou e kalesia ia e manatua le mea nei e iei taimi e mou wai o tua a mou ta mai to tonu o le kalesia. E iei fo i taimi ua mawai atu na i o tatou matua a sa tatou mafuta e misia i tatou. O le nei tae ao o le tae ao whaamanuyanga. O le ale fai tau ala le tatou tusi. O le tusi fai tau i tātou nei tae ao o le mātai o e lima i le launga Iesu. Mātai o e lima a e susu i lo fale fai tau le fai upu mua fa angata i le fai upu e se fulu. O loo iai le launga fa amuia po le launga fa amanuia Iesu. E le ngata i lona au soo a o le motu o tangata sa fetu le ni mai e fia whanongolongo i a te ia. Fa mai le fai upu e tolu, amuia e angamalu, amu ia e loto mawalalo a wae o la tou le malo le langi. Amu ia e whaanoa noa a wae wha mawhanawhanaina i la tou. Amu ia e angamalu a wae whai mo la tou tofil no. Amu ia e fia ai ma fia inu i le ami o tonu. A wae ma ona i la tou. Amu ia e alo lofa atu. A wae lofa ina mai i la tou. Amu ia e loto mamaa. A wai lo atu le tua. A muia e whaatupuina le file mu. A wai ta ua i la tau o atali i ma whawhine o le tua. A muia i la tau e sawaina ona o le amiotonu. A wai o la tau le malo le langi. O le whai upu e iwa e fia au mai e whai aisa tātou manatu le nei tai ao. A muia e whaatupuina le file mu. A wai ta ua i la tou o a talii ma whawhine o le atua. A muia e whaatupuina le file mu, a wai ta ua i la tou o a talii ma whawhine o le atua. O le au tūla, na ona whao popo ia i nei tamā, e ona i tamā e lo la tou waso. O le tamā manuia, o le tamā e whaatupuina le file mu. O le tamā manuia, o le tamā e whaatupuina le file mu. E a fio mai Iesu. E ese le whai ngā malo le whai le taimi lea na fio mai Iesu. E a fio mai Iesu e le ngata o le pu le roma le malo. Ai o le whai ngā malo e maua ai le malo le atua. Le ngā lulu e ai taitai utaia po o whai ngā lotu e utaia. Le au wharasaia ma le au tusi upu. O le suenga o le malo le atua le sue le vaenga lea. E loa i mea e whai fafo. O le tausia o le tūla fono i ato atoa. O le ana pongi. O le tatalo i mga ala. O le oa. O tūlanga mawalulunga.
O le poto ma le tamai mantua o tusi upum farosai o tangata poto ma tangata ata mamai. Lātou te whaaniliuina le tūlafono. O lo lātou tau mawhai la ma le lātou ngau ma le lātou ngā luenga whai. Ia maua tofinga maua lulunga ma le lātou wa oonga. O a wala ia e maua ai le malo le atua. Ai sau Yesu whapoto poto na au soo me na muri mai. Li liu e Yesu le oonga. Sau lo Yesu whai mai. E leo le oonga le nae maua ai le malo le atua. A le oonga le nei whape nei lea na tātou whai tauina il tusi lea. A muia lea. Loto maulalo. A muia le whanoa noa. A muia le angamalu. A muia le fia ai ma fia inu le amiotonu. A muia e alolo fatu. A muia e fatu puina le file mu. A muia e sawa ina ona o le tala le lei po le amiotonu. A wai o la tou le malo le langi. O le whainga la leana sawa Yesu e whai. A tatou toi vava ai ma tatou tilo i la na o onga. E pei e fete e nai. Ma le taimi lea na fio mai a Yesu. O se lui lea na lui na ia Yesu. So o se tangata e muri mai a teia. E tatau o na ui la ma whata itai. La na launga lea na launga ai. O so se kerusiano foi. E whaalongo iai. E tatau o na ola ma savali iai yaso fai soo. O lana savalinga whaaleanganga. O le au tū la mo i tātou. O se tamā manuia. O le tamā lea na te whaatupuina le file mu. O le fesili. Ai se awa mana o Yesu e whaatupu le file mu. Ai se awa mana o Yesu ia whaatupuina le file mu. Tātou toe o i tua i o i le whaatoanga i e tena. Sa file mu mea uma le amatanga. Ai ina ua paura lua i tangata. Ua le ai se file mu. Ua mana o mia se tasi. E toe sau e whaatino le file mu. Ua mana o mia se tasi e toe tūla i mai. E sau e toe wha le lei le vā lea ma le atua. Ia toe maua le file mu. Tatou malamalama na polo misi le atua. Le ulua i perofetanga e whamai e whanau mai whawhine le tama. E sau e tui mo momo le ulu o whanau satani. Lea na tupu ai le leanga. O na whai mai leo le tala Isaia. Ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atalii. Whamai a. E ilo na ua le malo, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā, o le whaavavau, o le alii ia o le filemu. Le alii la lea o le filemu. Lea ua sau, e a o le filemu. Whamai le Isaia e toru lua whai upu e sumar fitu. E tupu mai le amiotonu, le file mu, ma le saonga le mu, e o i le whaavavau. O lono winga, o so se tangata na te talitonuina, ma whaatua tua i lea o onga Yesu Keriso, o le tangata la lea e maua e ia le file mu. O le manatu mua la tātou. O le file mu e mua o na sa ili i ai tangata le whaalongolongo i a Yesu. O le vale o ia ma le tua. O le vā o le tangata lava ia ma le atua. O le vā o au lava ia ma le atua ai se ae mana o viai. Le anga foi o le tangata ua anga sala. Ua vā le tangata ma le atua ua le ai se file mu. There is no peace between the humankind and God. Wa le ai se file mu wai. Ona o le anga sala. E mana o mia la se isi. E le ai se anga sala. E perfect a totoa. E sau e fofo le valea. Ina ia maua le file mu. O na fio mai lo leo Yesu. Fa mai tala apostolo Paulo le kale si e Roma. 5 mta upumuamua. Ua ta ua miotonuina i tātou e ala i whatuatua. O lea ua tātou file mu ai ma le atua. I le tātou tu Samoa o lo whaupuina o lea ua le iai tātou ma le atua. O le English translation o lo tā ua mai. We have peace with God because of Jesus Christ. Ua tātou maua file mu ona o Yesu Keriso. O le file mu la lea ua tātou maua. E mana o mia i tātou umalava le file mu aisea. Whamai ia Paulo. Roma e tolu masani i tātou. Ua anga sala tangata uma maua.
Ua le o i le viinga po le mamalu o le atua. Ua le ai se file mu. O le ala ua sau Yesu le ali o le file mu. E sau e au mai le file mu ia i tātou. O ai la nei tangata rātou te whaatupuina le file mu. O tau ia e lala mai. O e whaatupuina le file mu. Ai se a. A wafo i lea ua o tau talia ina lea awa onga Yesu Keriso. Tali tonu, ma whaatuatua i lona maliu le sa tauro, tanu mia le tunga mau, to e tu manu malo mai le astolu. Ua ato atoa le whaalatanga o le file mu. Ua atoa le tongi o laina o le file mu. O tangata la lea tala noa iai tato mata upu le nei tai au. O ohe ka le sia, mau. Tangata ua uma o na talia ina le whaalatanga. Ua ia te oe le file mu. Ua ia te au le file mu. Ia avelea sau pati e vi ia ile tua. Ua e maua le file mu. Ua au maua le file mu. Sa le iai sa tātou manatu e maua e tātou. Ai ona o le atua e ou le poto e ou le malamalama. O le na whaia le tangata. Na ia to e liu tino tangata e ala ia Yesu. Liu tino tangata le upu. E sau e momori mai le file mu. Lea la whamai Yesu. Amu ia le whaatupuina le file mu. O le manatu mua le nā whaatupuina le file mu. I le vāo oe lava ia ma le atua. O le manatu lona lua whaapupu tato taimi. O le file mu lea ia te oe lava. O le file mu lea ia maua e lau sunga le file mu. Lea ua au mai e Yesu. Aisea. Whamai le tala ia kopo me tā upu e whaa. Mai fea taua mamisa. Mai o tou mana o leanga umalava. O lono winga e mana o mia ia whaafile mu o tātou loto. Ia whaafile mu o tātou tangata lilo i tutonu. Ia whaafile mu o tātou mawhauwhau. Ia whaafile mu o tātou sābalinga. I luma mo le atua. E mana o mia la le file mu lava oe ia malo u lava file mu. E mana o mia le whaafile mu o lau sunga. E le o le ngofo file mu fo i lea ua makua i peia ai o le file mu e ala i a Yesu. Le ava e tele tangata e no nofo file mu fa pe ngei mo ingi maka e a mio va lea. A mio leanga. O lai fa pe ka ko o lai ma fa le tua, a lai ma fa i mea valea ma mea se. E le o fa pe mai la Yesu. Amu ia e file mu le ai. Amu ia e a whaatupuina le file mu. O le whaatupuina o le file mu. O le veape lea e ngalue pea i aso uma o le tātou sāmaringa. O le ngā luenga lea po le tiute po le whaiva. E ngai o i pea i teimi uma. E ngalue mo vaenga e lua. Ina ia mawhai o le tuwhatasi le vaenga le lei ma le vaenga leanga. O na maua i lea o le toa file mu. Ma le loto ngatasi. O le whaatupuina le nā o le file mu. O le whaatupuina o le file mu, ia e o no sai e talia mea leanga. Ia e o no sai e talia whaitionga. Ia e o no sai e talia tala e whai mai ia te oe. Ia tātou o no sai e talia le tusilima. Talia le wha masino sino, ai sea. Leanga lea wa e nau e whaatupu le file mu. O lea wa e manao e kalesia e whaatupu le file mu. O le file mu lava lea a maua e oe, maua e au. File mu o tātou loto. I le ai la se mea o le a tātou popole ai. Pe... Ia, ngawa e masangi ai ro lima pe aru whapea. Po a lava mea la kou ke whaia. Ai file mu rau loto. E se lo oli le atua. Po a lava ia. Tala mati ngā ma whawhita uli. Ma mea e sau le ti a polo e moli mai i lausunga. Ke vai e peaceful alo loto. E file mua e peia le aise mea antupu. O le stangata e po le ale tele o kala, o le ale vevesi. Ai ke vai aku. So le, o le peia le aise mea, peia le sau le skalinga alo, le skalinga. Sa noa, pe fa penga, e peia ala e kele yo mea la e, ke fa alonga ku lo koko, makaukia al pupunga, e fai se mea fa le kongu ata elenga. Ai o lou loto ua matua i file mu. Ai se a, o lou ua lofa i a Yesu le na whaatupuina le file mu. O lou ua lofa i a te oe, o lou ua lofa i a te au. I a tupu pea, ma ngā lue pea lea file mu. I a so uma o le sāwalinga.
aua nei ngata, aua nei muta. Ngā lue ina pea le file mu lea mai a Yesu. Ma nei o tangata e whatupuina file mu. O whea e tangia ai la lea file mu. E mua tangia i le vāo, det ma mam. Lea fo isata ua le tele, tele o mori mau ni tai au. Awa ai se au tena una wai fa file mu lesi vaenga lea au lea le o file mu le vao ma ua masia umana mea. Masia utali. E tatau ona fa file mu lo ma ua va. Ona au tau mawhaia i lea a watu se fautuanga o le file mu. I le isi kapo lea i o tafa. Ai au ale solo mua le ai o se file mu. Oso lunga, oso ilalo. Punga vai lua lunga, luifo ilalo. Ai alu e whaakingo le file, o lea whaafewhea la o ngā whaalongo mai le vaenga le file mu. A le me tautia le file mu le au ke fau. Ia, vi ia le atua. Ia, la tali taimi o le lunch. O le isi vaenga lona tolu, manatu lona tolu. O le file mu le ua au mai e Yesu ia i tātou. Ia file mu wai i tātou ma le vāo isi tangata. Mai ia le pelu suma lua suma fa o le file mu le a file mu wai o tou matangata umalava ma ia o tou tau sisi foi I mea lelei ona o tou I loa atu lea o le ali ta hua o le file mu le va maisi tangata a o ina maua o le file mu maua e au le file mu ia ona e tau mawhai loa lea e wha atupu le file mu I le va maisi tangata. Aua e te sau le lotu a e sila fia lava e te tau ona whaatino le file mu. Ai ngofo a malo file mu e koe alu malo file mu le fale. A e sau malo file mu e te iloa o loo iai se mea mana o mia le file mu. Apalai loa le file mu na. Apalai. O le hale mea. Apalai. Ai aua le kuku ua ma e alu ma e whapea iwa. Leo ke file mu e vali vivisi o vaenga lea. Le ai le o se whakupuinga le ngā o le file mu. Asau. A whaatupu le file mu ia te oe. Ia whaatupu fo le file mu ma le isi o uso. Ia whaatupu fo le file mu to tonu o le ainga o le atua. O nisi taimi e tau le mau ai e tātou le file mu. E pei o mea I o tau mafa po mea o mea ai. A o ina vava o tātou I mea ai. Ia pei ua sola fo le file mu. E wa ai mai a koe pau ia o mea e sawa ave uma lea e. Taimi o mea ai. E sola e se ai le file mu. Ua tātou manatu e pei whale anu a fo ilei. Ai a matar sa ili linga I nei mea iti. Ti ngāna I loa o leo te fia inu se iputi ai le whai mai se kofi. Ina ua matautia le ola o le kalesia I le ulo I taimi. Mana tua le tala le ile ngaluenga yono. Wa alu tala inga pe telu ma le au apostolo sfur ma le lua. Ai ole mea tupu. Ua vevesi ia le kalesia. Ua vevesi le au elenisi ma le au e pelu. Ona o mea ai. Fa mai ua whaatele le au e pelu ia tangata iutaia ma eno nofo I to tonu o Yerusalema. Ua whaatele ona ave mea tina ua otia la tautane o a inga ua le aini tamaiti. Ua whaatele la le au e pelu e tufaa mea. Au tangata I whafo atu o Yerusalema ma Palestina. Ua whalaiti ala tau mea. Ona tupu ai loa lea o le whewaiwai ai. Whamai loa ia le au apostolo. E le mawhaila ona matou o e tā lai le file mu ma ave le tala le lei. Pe a le fo ia le whaafita auli lea. O lea le mea le na whai. Tofi loa ulua iti a kono le kalesia. Tofi e leso o ngā kofi foi. E tofi le tangata ngā waa ma poto ma malama le whaso inga o mea I o mea ai. Le anga alu irka ngā kaleso ngā waa e lua kufu e uma ilo ngā inga le mea ai le kalesia. Whamai le au apostolo. Tofi tangata e tauleleia. Mua tauleleia. Lua whaatumuina ele ngā paia. Tolu o tangata ia le poto. La tau te vai ina me ai ina ia maua file mu. Na to tofi mai au mai lofa e i lima o apostolo e whail talo sanga. Ia nau e malama le tala. Le ai ma se vevesi to e maua. O loa kama ia vai loa me ai sole.
Vaaila le alu o le tala le lei, ua fia. Ua tutusa le vai ina o latou me ai. Tasi le nava e ngai le mawai se file mu e kalesia le o te le ofai atu o tātou. Ai mo le lumanai. O le iale nei tūpulanga o lo tātou iai e le vevesi ni me ai. Ai mo ni taimi o iluma. A e su atu le lainga ko e kasi fasikalo ai ko lua tangata lai o tua. Kango e ki pikolu fasikalo. Ai awale ave umanga ma oe le alana mea ia tangata la o mai tau samu. Ia poto, ia iai le mana malama. Pete fai atu fo ia, e te fia tau samu. Le rope fape ave uma ma oe. Ale mea lea o lo wala kuloa piki. Ia le ke alua le fai ku au kala i. Kwa ile ai ase, se kwa ile ai ase, ngai fa uma mai oe. Ke ofo i nei. E fa aula inga e vai ia mionga. Ia avea mea ai, ma mea e mawhai ai o na awala mai le file mu. Ina ia tupu le file mu. I le vao tātou mo tātou uso. I le vao tātou mo tātou ainga. Ia mawhaale le iei le tātou sāwalinga mo le tātou utua. Tā ua ia o le file mu. Tā ua tele al file mu. O le fe au la mo i tātou nei tai au. I ainga. Tama. Ma ngai o le pea le urungali. I leo pale matonga sole. Pea umale le ilo le pea a sālesa matai an yaso. Ia le tua, maro pale. O le whātupuina o le file mu. E le na o lou ainga, ma lou ainga e whātupu ai le file mu. Whātupuina i ainga atu i whafo atu o le li o le iai tātou. Whātinoina le file mu le tino keriso. E le na o le Hosanna. E le na o le lotu metotisi. E le na o le lotu wama le ai. Whātupuina o le file mu e whātupuina i totonu o le tino keriso. Ia a e whātupuina le file mu, ma o whātupuina le file mu. O le ave eseina lea o lea. O le manatu whaapito i tātou. O le vae luaina lea o tātou mawhauwhau e wawae atu i le atua. Ina ia mawhauwhau wha le atua. A wale manuia o isi. A wale saonga le mu o isi. A wale file mu o isi tangata. E whawhela o na tupu le mealena. Ia lea o tātou masani ai. I le tala lea na whai atu i le tala James oi. Ia kopo e wha lea na whai atu ai le tala. Ua whe vai ai le kalesia. Ona o tō whinga ma tūlanga mawalurunga. Ua ala ai ona wawa o lea la o taua i misai. Whamailo lea le apostolo o Iakopo. Ua ala na tupu le mele na. Ua au tōu o le atu ma le wha le tatau. O le ale winga o le tala le apostolo. Ua ole le atua e au mai le poto, au mai le mea lofa. Ina ia sili ai o ia le isi o na uso. Ona le mau ai leo se file mu. Whamai leo Iakopo. O le mea lana e tau ole wha ale te tau. Aua tātou te ole le atua e au mai le mea lofa. E tau wha tau wa aina ai isi o tātou uso. Ai ole le atua e au mai ia tātou le mea lofa. Tātou te nonofo file mu ai mo tātou uso. Le talea leana atangia fo ile kale si konito. Ua fe vai ai ona o mea lofa. Ai mai se lava le tautala i ngana ese. Ua fai mai le isi vaenga i le o toe au ngā le tautala i ngana ese. Fai mai le isi vaenga ua umai taimi o le apostolo. O le au apostolo. Ai fai mai le mua konito mta upo suma tolu o lo ta ua fai mai. E iai le taimi e a fio mai ai le ato atoa mea uma. O na ngata lea. O lo tātou whaatali nei i a Yesu lo na fio whaalua mai. O na whātou ama wae lea o speak in tongue po o le tautala i ngana esi. Ia maua le file mua i tātou. Aua tau te wala au i lea tua. Au mai le mea lea se i o mita ai. Whaama ai lo uso. Aua i ka lesia. Ia te talo lea tua e. Au mai se mea lofa. Ua whao ngā ina e oe lo uso. A lea se mea o te au ngā i mo oe. O na whaatupu ai leo le file mu te tonu o tātou ainga. Ia ma te tonu o tātou e kalesia. Maua la e oe, maua e au le file mu lea. O so se taimi lava e sau noa mai ailo tātou ta maa whaaleanganga. E file mu lau loto. File mu lau loto. So se taimi e whai ai e tātou mea whaale kalesia. E ke file mu lava. O le ke ngofo, o le ke mawhau po le ase si ai kia e koe whaakupu ai mea lea. O le tasi le nā winga o le whaatupuinga o le file mu.
o le fausiaina o le ekalesia, fausiaina o tangata lotu, fausiaina o nganganga o e ua vaivai, ina ia maua le filemu. Aso sa tama, ia, whawhetai lau ngā luenga whai. Tina ia e sila ifo ma le whanau, ua i umanuia, mea i nei tausanga se ia o mai i le nei tai au. Ia whawhetai i le tamana e te lua mafuta. O ni tamā whaatupu filemu, nei tamā. E moni nātana. So le ngā o pale a le a mengi, longo inga la ngā o pale a le whaatupu filemu. O tamā whaatupuina le filemu, la tau te moli atu le filemu, i siana darling, o anga children, grandchildren, uncles, aunties, everyone who need peace. So se tasi mana o mia le filemu, e whao ngai nai oe. O le mea muli, a mu ia le tamā e whaatupuina le filemu, a wai ta ua o ia o le a talii o le atua. Tato mau masani mua le Iohannes fumalua, mai a i lato uma, na ia avatu i ai lea manuia, e ta ua ai i lato oa, o whanau a le atua, o le whaamanuianga la le nae maua i tātou. E leo tala noa Iesu i le file mu le o i wha file mu taua. E leo se mea le anga le sa i linga le file mu le na. Ai leo tala noa Iesu i le tu ai ngā file mu le na. O le file mu le tala noa ia Iesu, o le anga sala le to tonu o au. Ia mawhai ona o i loa ona wha maangalo. E ala ia te ia mana o onga. Le anga wha mai Iesu tato mana malama, watu Iesu la alu e oti, ai fesili atu e pi lato, ai le tali wha mai Iesu, ana mai le lalo langi le neilo malo, po ua tau au auna. E le isau la Iesu e whapea e tau malo. E leo se ngā luenga le anga fo ili wha atu puina o le filemu. Le anga e tele i o tangata le tali tonu la e o tau taua. A o oe maa u le tangata o tali tonu i a Iesu. O e tonu a lea tau te tala noa i a nei tai au. A vea le nei vai aso ma le taunu unga o le nei tausanga. Wha au au pea lau ngā luenga le lei whaitamba. E te manuia ona o le wha atu puina o le filemu. Wha fo i le vi inga i le atua, le tamā, le atua, le alo, le atua, le anganga paia. Amene. Amen.